Tala Fou o Tala le Radio Samoa mai Ausetalia. E fitu te sima le whae le fua mawhi e le malo se le mawhi na lulu le ngātai whale o Taiwan i le tau na linglai pe na whamonia mai le US Geological Survey ma luna o ngāta tonu sa iei le tusa ma le 10 kilomita i le tu i sautele a Ayo Walian. O le ofisa o le vai tawa Japani no lato tuina le lapta inga leo le tsunami mo motu o Maya Kojima ma Okinawa lapta inga o ni ngalue o no o le maururunga le taitolu mita lo wha mawina le loto le mafui e le tolu sufate se mrevaru kilomita ma o iei foi ma le lapta inga ma fautuanga i tangata uma i Ausetalia lapta inga ma manatu ma mafa iai a wale pui pui ngore soifua ma le ola i poti lea e pei o na tuina mai se te mire i mamawatu ia o se talau pitora tamai o le mafui e Taiwan. O Samantha Mostyn, le suafo o le isi kovana siri re ai nei a Ausetalia pe on whaamania mai le Panamia Anthony Albanese. O li poti te rebise le so o whaino ai le Panamia le turanga wa ia inai le tupo sa re sa re toru le ato finga. O le lona lua sulwaluai leo kovana siri o Ausetalia ma le tamaita i lona lua o le a umia le ato finga ma le asamo mua iunai e whatautoa i le mauta le Panamene a le asuituranga i le kovana o ia nei o David Hurley. O Mostyn o se tamaita i whai pisinisi ma o le presidente fo o le chief executive women o ia fo i le urua i tamaita i na avea ma komisina le AFL. O le lua whedua tasi na ia mawai le whainunga tawaloa Officer of the Order of Australia ai na ia whairoa lau tu stala lo na whaalolongi o le tōwhinga ma le a le whaatala le i le tōwhinga o whirwhiri ai o ia ma o sauni au ona ma le whaaloalo poto ma le alofa. Ua lipatia le so le 9 News o se isi fo i malanga le Virgin Australia wha amarusia le toi fo i ina ua iei se wha le tonu tau insini e na whiai. Le wale le Boeing fitu tolu fitu varu se lau na ngai e se mai mani malai wale le Perth i le awau na nafi e a ngai mo Port Hedland ai toi wha amarusia le toi fo i ane le whai ngā malanga. Na lipatia le ai o le wale le wha ta milo i lunga ane o Perth e wha aru le penisini au le i tūlawe le ele. Sa fofua taunu i Port Hedland po le afo le lima i le afiafi peitai o le teimi lea na toi taunu ua i Perth. O le teimi nei o lo whanga soro peso e suenga le company lea le Boeing ma isi fo i mata upu na afia i mua mua la tau walele. Ele i eistasi o ta ua mai na whaina o le pasese. Ua molia nei se li rifasi o te tangata i le mae o na mawatu o lona tina ua maliu i se unit i Brisbane i le awauli fo i le asana nafi. O leo mo paramedics na tau whaianga i ane le apartment lea i Fortitude Valley mo le whaia se welfare check i le awauli ma ua toa le tino mariwa le tina lea i ono surana tau sanga o lo iei manu anga i lona tino tatui e le tangata se turou. O lana tamatama e whasa pururua tau sanga mo ina lo nei o le wainga neo na mōria i le pō na pō na te ena le tala i tua ma ua fōfua tūla ai i le whamasino ngai le so. O lo whanga soro su enga i le nei mata upu. Ma le tala mulio lo su e nei e leo ni e se to o lua, feta ua ina i ripoti sa anga i ane maa upenga wanga ese maulu fale wha malo si se fale i le tu i sauti si sifo sini. Fa mai le 7 News o le to o lua le ana wha malo se no rufale le fale i Chamberlain Street i Campbelltown i le masino te se matau sanga tanuai a o tue whafangu le wha manatu i tangata ina ua maua nei ni ata mai le CCTV o le awari i e to o lua o wha matu watu i le lau tele pe yei ni se si la fia i la ua ia. Fai mai nā o la whaafefe tangata sai te tono le whane, ngā o ia mea tō tino sia a inga masoso la ese. Na pua ina munimuriane e leo le isi tala vau i luasfu tasi tau sanga, pe ita ina toi te tala i tua e au noa mani mōrianga, pe ita ila ole toi mawatu o ata ia mai CCTV le vasa nei, wa toi tu ina mai ei ma se talo sanga leo i le atunuu, ia sira i ia wha maunga, pe iei se sira fiani wha mtananga i lea o sofa inga. E papa e umare awari e pe ona whaeroe me po e ata masaro pe a marita i lua se furu tau sanga le mātutua ma ua tāro sanga leo so se tase sira pia se whamatananga ia i la waia ai mai sei fo i o isi fo i mata upu tai whaapea fo i na ripotia mai mua e ao lava ona whaapso ta i atu leo mo le fesosoa ni a isu e su engolo wha solo i tu ai ngā o so wha inga whaapea. Tara ia Radio Samoa walau whaafonga mai i le nega solulu.